Maya payabak po kay kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online streaming viewers. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa, para king kapigaganakan kang San Juan Bosco, Pari. Ing kay katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko, ning parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at ing Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyudig pampo ning anak, po ning banalay espiritu, Amen. ing kapayapan at ing lugod kambening kasalpantayanan ay ipagkalub na ning Diyos igpa at ning Ginong Hesu Kristo mantabeya ke kayungan. At keka antimurin. Sasabihan da po ke katamo nung mas denasan mo, mas aintindihan mo ing kabilyan dareng aliwa, uling denasan mo. Ini po yung ke katamong pagmasusyan ni Aldong ini Don Bosco, nakirakalan mas balo tamo po ni St. John Bosco. Dena sana nung pakanano'y maging pakakaluluan ting anak, may kipagobra, may laot kayong pamilya, uling ba na lang supportan ding pamilya na, ikit na nung pakanano ladaragol din kay lupa ng anak na malaot kin Diyos. At the age of 12, mulat siya po king kasalpantayana na, nung pakananong arapin ing kilos da, ing panasbuk da nga na po ning kwento, nung pakananong at nalapo kanuking karok amaging panugali. At ito'y maging inspirasyon kaya. Napin niyang ating po sinaw, metong apari para mag-aralyo, at niyang mismo mayari anting metong apari, ito'y maging kayang kayawsan kay sarili na denasang kuini, sana din nga nakareni danadanasan pampasibayo. Anyapin po inggewa na, liningap ya, kareng kayanakan, lalo na rin lalaki. Napin po kay katamos, sikat la rin kay katamong eskwela, makapalagyukan Don Bosco School for the Boys, nga na po, uling ing lawe na po, talaga mas kailangan lang si sesen din lalaki, uling they are prone to drugs, ampong eganagan ng kulungan na po, kareng gangster. Napin makanyan na pong dinaw ni sarili na, ginawa yung metong at chapel para karela, housing para karela, until to the point na impon devotion, karel nga na kareti, tiro ne po inwa na Birhen Maria, napin nilaganap po itang kayawsan tamong Mary, Help of Christians. Muna po din yung pasaup na St. John Bosco, kaunwa na Birhen Maria, dining orphans, anak, dining mag-struggle, anak kalalaki, banta lalo lang milapit kin Diyos. Panalangin tala po, rangyagan ng Bosconians na piyestarang ini, mabiyane naman po yung kay katamong Don Bosco kenikim Bacolor, para kay katamong po rin kay mabalakat niya po. At sana the Bosconian fathers will continue the spirit of St. John Bosco. Bata mo pong maging karapat dapat kaniting kapag masusyan, ganakantala rin kay katamong kasalanan, maniga po tamo king Ginu, ba nakatampatawaran, ang pompasik nangan. Mitipon kami ang timong pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po tamo ning kapatawaran, naningig pa, uling mitmuyaking kamo ang pongganaka. Ginu, pakaluluan mo kami. Uling mikas sala kami keka. Ginu, pakit meke kami, impakalulu mo ang ponglugod mo.
At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. In Diyos, ang lubos mayupayang pakaluluwa na katamo, at king pangakabos da rin kasalanan tamo, idala na katasana kimbye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus may San Juan Bosco, bang maging metong atalaturo, at tigpa karing kaya nakan katman mo keking lugud akawangis ning keka, ay bemisanang lubos ingke kaming sarili, king kasuywan keka at king kaligtasan ning tao. Iti ang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ngening mi padurutan tamo kareting dakalasaksi, sukat tamong ilako ing nanumang maging sagabal, lalong-lalo na ing kasalanan, apipigil kay katamo. Kambening maragul kabibabatan, manatili tamong mabilis sa pulai, king ligligan aarapan tamo. Etalalako ring panimamantamo kang Jesus, uling kaya migmula at migaganap ing kikatamong kasalpantayanan. Eya pe pasira lubi Jesus, uli na ning krus, bagkus, uli na ning tulang makapanaya keya, napi karine ing kamarinayan ameteya king krus. At ngeni, at sumakalukluk king dane ng wanan, ing trono ning Diyos. Isipan nyo namo itang delanan na nung makananuyang pibata ing pamaglaban da keya, reng taong palpikasala. Inya eyo pay na ning lubyu, at kayo tutok nang. Uling king pamakilaban nyo king kasalanan, hanggang ngeni, eyo pa kailangan ing mibubu ing kayong daya. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Puryanda ka o Ginoo, ring magdalup ka. Puryanda ka o Ginoo ring magdalap keka. Kakung panata tuparan ko king karelang arapan, manganla at kumapsi ring maluka, detang king Ginoo magdulap puryande, king kapilan paman sana misaplalala. Puryanda ka o Ginoo ring magdalap keka. Ding sablang tao, aga na kare ing Ginoo at kilalanan de. Pasiratang lang sablang bansa, bansamba king Ginoo. Ding sablang mayupaya at palalo, keya dukula. Ding sablang king alikabok, menibatan, dukulangan, king keyang arapan. Puryanda ka o Ginoo ring magdalap keka. Ding ana kami bayit king panahon na daratang, ya ing karelang suywan. Ing pahintungo lalai, balitanan niya dikil king Ginoo. Ila naman sanang ipasyagda kayang pamagligtas, karetang epa makabayit, ing sabla kayang depatan. Puryanda ka o Ginoo ring magdalap keka. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ing ginuman tabeyo ket kayo, At keka antimorin. pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo.
king panaw na ito, pasibayo yang dinalakit Jesus king kangat ba? At yupa king pangpang ning dagat-dagatan, lipungan dane ring dakal ataw. Dinatangya ing metong ataong mayawos hayro, metong ya karing talapan ni bala ning sinagoga. Panakit na kang Jesus, siniklodya king arapana at nga nang mekisabi, mayap. Manginaluya po ing anak kong dalagita, nung malyari tuki kayo po kanako at itong pakyula ring kayang layula kaya ring gamat yubang yang kumayap at eyam mate. Tinuki naman ni Jesus at tikyan de rin tutunda kalataw, may sasaksakan lang lelele kaya. Ating meto nga babae ka rin ing labining adwang banwang kayayagasan daya at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor deng linawe kaya at mimin na ing kayang pibandyan king pamipaulo. Dapat ere apakayap di takman nune lalo pang misubi sakit. Abalita na ing sasabyan da ring tao tungkol kang Jesus. Inya may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus ang gana king ikwang milapit king kagulutan na. Tigkil ni imalan, uling nga nang sinabi king lubna, at tagkil kamuman ay imalan, kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ing agos ning daya ng mayagas at dimdam ng kinayap ya. Inyan dimdam ng Jesus, king ating upayang ding walkeya, belik danala ring tao at nga nang kinutang. Nino ing tinagkil king imalan ko, nga nang may kibat ding kayang alagad. Akakit mong dakal na ring tao, ring may sasaksakan keka at saka mo kukutang nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapat sindu ng migdalawing Jesus, panintunan ni itan tinagkil kaya. Pablasang balo ning babae ing milyari kaya gagalgalyang linapit kang Jesus. Siniklod king arapana at pigtapat na ing mabilog a katutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na kaning kasalpantayanan mo kanako. Muli na ka at ngeni at ipanatag mo ing lub mo, mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pamagsalitang Jesus inyang ating mapila na dinatang iba't kimbale ng hayro. Metene po ing anak yu, ngara, ba't pangambalanan niya pa ing maestro? E napinsinan ni Jesus ing karelang sinabi nun nga na kang hayro, kami gaganaka, magtiwala ka mo. Alayang aliwang tiki nune mo i Pedro at ding mikapatada Santiago at Juan, inyang miras laking bale ng hayro, ikit ng Jesus ing magugulula ring tao, dimdam na lang tatangis at managulele, kalub na kimbale nga nakarela. Ba't magugulo kayo at manangis? Yamete ing anak, matutudya mo. Dapos ila kilyande. Pepalwala na laring sabla, subali mo kintatang ampong inda na ning anak. Ampong ding atlong alagad at lingublaking kabilyan na ning anak. Tila na ni at gamat at nga na. Taliya kaum nga nawari. Inang, sasabyan ko keka, mibangon ka. Kanita mo rin, mibangon yung anak at sakaya linakad. At tineng labing adwang banwatwa. May nga pamulalalangan ding sabla, maigpit ng penabilin Jesus karela king erapanya biyan iti kenuman at tinutos ng dinandeng pamangan ing anak. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Eke po human experience in kwento ko ke kayo, eke po denasan o kinwento da rin tao ke katamo. Pero panita mo pong akakit daramdaman at ning minsan po akakit mo po post da kem Facebook. Ita pong amanong neng kahit damdaman mong sabyanda, kaganakanan ning Ginoo ke kami. Mari po, o sa Tagalog po, ang bait ng Panginoon, hindi kami pinabayaan. Tapos these words po, nano pong budi kong sabihan. May tumupong kwento na ikit ko kay Facebook. May aksidentiya po yung buo ng pamilya. Kaya benala po,
on the way to vacation, magbakasyon la po. Nga na, yung aksidente la po, pilay dongan din ng anak ko nito sa total wreck, ya po ning sakenda, dala po keng hospital. Deni na po, deng may nga sugat la, mapilan ka rin anak dating may pili, uling may paspas la po, uling deng anak keng gulot elang makaseatbelt, dening at sumukeng arapi lang makaseatbelt deng may asawa. So ting anak, miras ang gakening dashboard na po ng sakyan nga na ning kwento ni. Pero baliw na po sinabi na ning tatang ha, yung pong tatang, sabi na ba ning tatang, ang bait ng Panginoon, hindi kami pinabayaan. Nanong hindi pinabayaan? May lasaking sakit. May nga pile-pile, no? May pulayilak yung ospital, yung buong pamilya. Sugatan, makaplaster agamatay anak, makaplaster bunto kaya sawa, uling may pukpukya po, keng side na ning salamin na ning sakin, nga ako pimpone. Pero yung sabi na ning tatang, ang bait ng Panginoon, hindi kami pinabayaan. Bakit po? Bakit sinabi na itawo? Walang namatay. Ala po mete. Na para kayo, talagang sinave na lapaning Ginoo ni metong karing kaya beraking sakin alang mete. Puta pong akit metan sakin, katang picture niya po, katang ulit pong it's a write up po sinulat na ninintatang experience da. Putang akit may sakin, mo sabihan kumabila rin makasakit, bala mo po sandwich siya. May compress siya po yung karelang sakyan, which an SUV vehicle niya po, katibeda na reta, pero compress siya. Pero para ken tatang maganda kaya ipamuri ng Ginoo. Linigtas na la. Ngarapin po. And these are our common words na daramdaman tamo po ka rin tao. Yawarin lately po yung kapatid ko, niyan pong ining kayang asawa, may ka-diferensya na niya naman po kayang puso, uling medyo tinepong history kayang puso na niyang kaya niya magpa-check up ya po, tatakot naman. Fearing that po at niya na naman dapat ma-opera na niya naman, angioplasty na niya naman. Sabi na ni doktor, ko tatakot nga na malatiya mong uyat na makwa niya mangkem panuluit, kailangan din ng tubo nga na po. Pakibat na ning hati, kaganakan na ning Ginoo. Pero may gasos na po hospital. Pero, magana kayang Ginoo. Nano pong buri kong sabihan. Sometimes in our life po, sabi rapin, healing, sabi na po ng catechesis, suningay ko pong catechesis, sabi na po ng catechesis, the primary requirement of healing is a faith in the heart. Not in the mind, in the heart. Bakit po faith in the heart? Kasi po, we can easily say, I believe in God. It may be lip service. It is in the mind. I know there is one God. I know I believe in the God nga napin po. But there is difference po kanon the faith in the heart. Because in the faith in the heart nga napin po sasabi, nano mang kasakit at kasakit kimbye, sabi rapin po, manatili pa mo rin king kasalpantayanan. Nung tuglongan tayo po, yung sasabihanan ng catechesis kaya katamo when it comes to the healing of a person nga na po, po kanutang po tang masakit kanita kamamahus. That is not nga napin po. Itang faith mo kanita is only when you need God in a painful situation nga napin that you start calling on God. Aliya rin po kanu, faith itang nano ka rin nga napin sasabi, ano no ka rin po tang dinanas ka masakit king kay kambye, magwala ka. At mawawala ka. Nano pong burin sabihan, sasangkan mo ka rin aliwan tao, sasangkan mo pelalong king Diyos, yung marilyari kaya kang hanapin po, naning kaya hanapin po, talagang you will never find healing at so difficult to look at healing, uling bitterness, at you can puso ng tao, you have to learn, hanapin po, to have faith in the heart. Iniping akakita mo kayong gospel. Nepo kakaba, terus adwala pong kwento na ning healing. First healing was a father asking for the healing para king kayang anak, a babae nga na po. Second, imeto nga babaeng ating hemorrhage. Bunsabian, dadayaya po. Tutok ng dadaya, ang harapin po sasabi. Kalambat na narugong magpakaya pa ng marilyari kaya. Nano pong sabi ng Jesus, kitang babae, sabi na, may pakayapa na kaning kasalpantayanan mo. It is faith of the heart. Because the woman believed
Nga na pong sasabi, talnan ke mo, ing laylaya na ning mala na kumayap na ako. Tuglungan niya po kita last part. Yung miras na kimbali ng Jairo, ang talagang mamaos at pepasawap kang Jesus, na ano pong milyari, magugulo na rin tao ring meten niya kanyang anak. Na anong pakibat ng Jesus, katatakot. Magtiwala ka kanako. Minwala yung tao. Ang kakita lungublat pepakayap niya yung anak. May itong pumbuli na sabihan ka rin, this again, you have a deep faith for healing to come. At may kadini po yung panabili na kaya katamo ng kapag masusyan. Pero yung pagmasusyan, tamo po yung St. John, talagang sa deep faith, the love for children, for abandoned boys, nga rapin po, nadilingap na, pepag-aral na, tiruana na, nga na po kaya katamo. Uling, balo na, kaya mga tamparalan, apakayap no rin ng anak, allowed na la, kaya biyang makasalanan at mas milapit na kaya Diyos. May gintuto naman po ito. Deng sinesena, kalulula. At din yung kalulunga ready, may kadireksyon la kimbye. Healing starts when you have faith in your heart. Talakad po para kim panalangin di malda. Kaluguran kong kapatid, makatipong tamong yan ni ketibang biyayan lang pasibayo ng misteryo ng kekatamong kaligtasan. Manalangin tamong king lubos mayupayan, Diyos, bang itugtog ng laganap, king yatu, ing kayang grasya at biye. Nga tamo pong manalangin, ipakit mo ing kekang pakalulu o ginu at dinan mo kembye. Ipakit mo ingke kang pakalulu o ginu at dinan mo kengbiye. Para karing sablang mitagulaling king biera king Dios, ban kapamilatan ning kayang grasya, manatili lang tapat karing karelang pangako. Ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ing kekang pakalulu o ginu at dinan mo kembye. Para karing kapayapan, pilatan, daring bansa, ban mawala ing sablang kaligaligan, at ding sablang tao, mabiyasa lang sumuyo, timawa king Dios, at king metong at metong. Ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo king kekang pakalulu o ginu at dinan mo kembye. Para karing mga tuwang magdusa, uring kapansanan, apakit ta sana, ingke katang lugod, kapamilataning pamaglingap ta karela, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo king kekang pakalulu ginu at dinan mo kembye. Para kay katangan sablang makatipon nga ni Keti, mabiyasa ta sanang matampang gumamit, karing bage-bage, ning kasalukuyan abye. Ban atayid da katamo, painturo king alanganggang ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ing kekang pakalulu o ginu at dinan mo kembye. Tanggapanas sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan. Ring kapagnasanda, ring sablang makayantabe, kaniting kaurasan. Ring kapagnasan aparalada, ring katamong talapakiramdam, king radyo, at talapanalbe king online streaming. Karing miyaliwang programa, ning katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kakatamong arkediocesis. Iyuli no sana king karayanang maligaya, ring kapatid tamong mayangon nabye, ipanalangin taking Ginoo. Ipakit mo ing kekang pakalulu o ginu at dinan mo kembye. Ginu, dimdam mo ing panigapu nining kekang balayan, amanya wad king ika mismo iturumong adwanda. Agad da sanang tanggapan ing pakibat ang magmula king maglapo mong grasya. Kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin.
ke kalasang ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ainanin ke kang balayang, ainikaw Ginoo, impaligaya, ainikaw Ginoo, impaligaya. Manalangin kayo kapatid, baiting ke katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karenggamat mo, king kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king isaplala tamo ating mabilong ng banal a kapulungan. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting ngayin ayayam pang mikekang balayan bilang kapigaganakan karing kekang santo. Ing pamakirake mi kaniting misteryo, so panakesanang mabibye, king alimbawa ning dugod ababye mo ke kami. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimorin, itasyo rem pusuyo. makatas nala king Ginoo, Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat tampon matulid, Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan, ampong pasalamatan da kamparati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalangangga at lubos mayupaya. Ing ligaya ring santo, ligaya mo muna man. Potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. King babiera king biera keti king yatu, dirinan mo keng atularan mi. King pamiki sa makda karimbanwa, ipagkalumuke kami ing karelang pamiki kaluguran. Karing panalangin da para king kekam banal a kapulungan, pagkaluban mo keng sikanan at kambilan. Iting maulang kapulungan da ring talapatutu, agyaganda ke sanang sumulong king tagumpe, bamakirake karela king korona ning alang kapupusan aligaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Uli na nita, kambering sablang kororing anghel, karing banwa, daralit miing kekan ligaya, ngamingan pupuri. Diyos sa mayupaya,
ika pining banal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambon, karetingayin mi, bampabanala at para ke kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi kanitang bengin mi panganyayaya at bayo na kusan loob dinaw nimbyena kimpamaylas sa ampong kamatayana kingwane intinape pepasalamatan na kaampong pinuri piraso na iting tinape dinuwang ne karen kayan disipulo nga na kunanye iti ikongan at kananye uling itiya ang katawan ko ami daon para kay kayo. Makanya mo naman kay ningapunan king waning kalis pasibayo pepasalamata na kaampong pinuri dinuwang na iti karen kayan disipulo nga na kunan iti ikongan at minum ko kaniti uling iting kalis ning daya ko indaya ning bayo at talangang gantipan amibubu para kay kayo at para karing sablan tao ban kanita mipatawaran lading kasalanan daptan yu iti king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayo po ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang hini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraw mi kikitintinapin ng biyempo ng kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo ampong sumuyu keko. Ikamingan sana misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o yigpa, ing banal kapulungan mong makalaganap kim metu yato. Bag mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, ipasyano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ampon diakono, at ding sablan susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi minuna ng pepay nawa, kimpihong kapanayan kim pamanyubling mebye. Idala mo lo at ding sablang mayang na biyeking pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Juan Bosco, at kambe da rin sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod ke kaking ke kabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampo keya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kaya, karenga manong mituro kaya katamo.
sala ke kami, mga emo kami, may sa ulking tukso. Ngunit ikabus mo kami, ing Ikabus mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon bi, banking kasopan ning pakalulumo, parati kaming mitimawa, kem pamanalipan ning kasalanan, at mikabus kami kalang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan bi, impanyatang ng mismong ligaya, ning talapangabus ming i Hesu Kristo. Huling keka ing kayarayan ating kayupayan, ampon ing ligaya manggaman king alanangga. O Diyos sa igpami, ing kinuming Hesu Kristo sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emusa nababalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong me, agpangking kaburian mo, ikam mabibye ang pamagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Pakit tamo po ing mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po ke kayo. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ing kapayapan. Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Nuan la reng mayaws king apunan ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ae makatanggap komunyon, king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni, king pamangadi kaniting dapat, ning espiritual apamakinapang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap, king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko, kakawulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emos sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Uy paming malugod, iting banal apamangan so panakesana, bang makatukiking alimbawa rin kekan santo, kapamilatan ning pamipakit mi, karing kekembye, king aslag ning katutuan, at king lugod parang tao. Iti adwan bi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ake kayo, At keka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kingigpa, ang poning anak, poning banalay Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, paligayan taya ing ginu, karing biyeta mo. Salamat King Diyos. Visitas, akit kang delawan, over and hamaslag, tinganggang malen, bigdala mong lamak, metulalang
saklang